Huuphe yohoy yaagees. Atotettay Kiristtoosa wonggeliyaana. Yesuusi kiittidoogeetu oosuwaa shemppuwaa 4 payduwaa 12aappe de'iyaa Xoossaa qaalay yaagees. Asi atotettaa Yesuusa baggaara demmanaappe attin hara o baggaaranne demmenna. Nuuni a sunttan attanawu bessees. Ayssi giikko Xoossay saluwaappe garssan asaassi immido hara sunttay baawa yaagees. Merinaa xayuwaappe si'ooliyaanne gaannamiyaa tamaappe atotettaa koyenna asay de'ees giidi qoppanawu danddayettenna. Hagee qassi oossikka qoncce gidida tuma. Yaaniyo gishshawu atotettay waanidi beettii? Attanaayyo qassi aybaa koshshii? yaagiyo oyshaa oychchanawu koshsheettees. Attanawu issibaa xalaalaa koshshees. Hegeekka Kiristtoosa wonggeliyaa ammaniyoogaa. Yesuusi Kiristtoosi nuna issuwaa issuwaa ashshanawu yiis. Atotettaykka Yesuusa Kiristtoosa xallaara beettees. Daroti attanawu giidi daro lo"o oosuwaa oottishin be'eettoosona. Yohuwan qassi Kiristtoosa wonggeliyaa ekkennan oosettiyaa oosuwaa oottanawu hanettiyaa oosoykka ekettiyoobi baynnaagaa attanawu aybanne maaddennaagaa eranawu koshsheettees.